Mabalin nga aglako ak iti droga. Sa anak tong agusar. Makitan to Numaramanam. Sigurado asap sa pulam ton. Sorry. Saan kun to agandatan ti agusar iti may parit a droga. Ngore aglako ak. Makitan to. Noanya timbagak pare. Aramidak. Wen, makitan to. Wen. Noanya. Gawid akon. Sige. Puraim na tanti awag ko, ha? Naadamanan i-deliver ta. Anya man hindi ti akwarta ron. Nangalaam kan nagdagkalagatan. Saan ka kuman ngagdamag? Siyempre, birok ko. Saan man nakanayo na si Taro na kasta? Agyaman ka, tadalat ta mayawat ko, kan sumangputak pa'y. Anya, ikayat mo asawan. Nadayawat ko, awatom latan. Di mo laam mo, na anya tirik na. Kasta unay dandanag, winuputang ko. Anya ko matipagbutngam? Kasanon, nabangkay kan nga itulod da. Winumadamag ko laangan nga dakan iti pagbaludan. Anya dagita nga ibagbagang. Agyaman ka kitdi, ta saanan akas edi ti kinarigat tayo. Uwan, saan tayon nga grigat? Ngam si bibiyag kapaylaang na itapwakan iti impyerno ti kararwam. Nakadulakit din. Kasi tinakunak. Agyaman ka kitdi, ta saan kan ang makurkurangan. Ti among kadi, kat naradsakak iti dayta. Kat, anyang rod ko ma? Amok, no anya ti katukad dayta. Ti biyag mo. Ay na, sumardeng ka man. No adda kayang mangdamdamag kanyak. Malaksit kan Brendo. Ibagam nga wanak. Anya? Ang palom latan ti bagbagak. Iturog ko man. Ang mga no adaawag ni Brendo. Kat, adamanan illegal nga aramidan nyo? Saan man akas tatisang kaibagam? Makaumakan, Blessy. Aramidak da ito'y tapat-pat ganda ka. Saan mi akayat amapukaw da ka? Kanayon mo nga ibaga dayta. Kaslapay kiti, kay kayat mo amapukaw akon. Anya? Ay naronal, saan ka makaawa-awat? Nasaya ata saan na kanay na rumwar ni Ronald. Wala na. Tayo sarding da kanupay lang di trabaho da. Ay kat bareng na makapampanunot mo't laang. Adan sa manan sa bali anang strikta. Pag kunamot iti dayta. Ay sus apo, kat kunamot asaan unay na rumrumwar. Idi sumangpat. Adaman na ninyawat na kanya kanawadwad a kwarta nanang. Anya? Katamuklatan. Nagtaod day itinarog kita wagas. Ay, anya man nga tanti na sumukda. San ko nga mo nanang? Maamwag tumatlaan. Ay, apo aya, anya daytan na sumsumok ti asawam. Uwan nga ron nanang. Ti pagdanagak, ang mga numayramraman kayo. Daytan ti may sa pagdanagak nanang. Amaga no da mapagura da, kat da kayo ti balsinta. Dayta ti nasaukan kwa na iti naminsan. Awan ka no ti pakairamramanan mi. Ay, maibaga na nga rod aya. Anya nga ron. Di mo't ngamin makapagpanunutan iti nasayaan. Ano wag to, tagitin-intan na kanyak akwarta. No nabalog tumatan, when no natayan. Agranata mo't kayam dito'y sentro, abalayan. Wen nga ro da balayan. Ket, kumusta dagiti ubeng, dagiti agasawa? Ay, kasjay lata ah. Madandanagan lata ni Blessy. Ni Ronald, kanayon kadipay laeng arumwar. Manmano kanumutan. Ngam adan sa bali na sumok da. Anya? Ay, insarden dan sa agpaiso ti agkarnap. Ngam, adat sa kadabanan sa bali at trabaho da. Kasana nasayaat. Nay, kasano anaamuan nyo na ita? Iti na minsan ay alati ko iti balay da. Nasa o kanyak ni Blessy, kay nyawatan ka no ni Ronald iti dakkel agatan. Nay, anyaman nga rodon tinasumok na.
Saan ka numot nga mo ni Blessy? Tano agdamag, ungtan ka numot ni Ronald. Ay, anya nga tati aramiden ayatap no sumardagan. Urayin na nga tapay, nga adada ka sa mapasamak kan kwa na. Agsaga na ka, Ronald, Adda awag ni Mr. si Kanyak. Adda ka big time mabayar tayo. Ken adda kontak ko, bro. May isa nga owner ti duwa aklam iti syudad. Kasta? Agsaga na ka lang, Tatagasin ka dita. Kita ka di? Wen, kasi nabat na ni Mr. C. Sino ko matibaya? Saan namot anay baga Kanyak? Ang mga numang limlim mo at kamang tilintag. Saan? Ado nga ti kasta. Agpamarang da bayar. Yung pulis damot kayam. Ronald, kabisado ni Mr. C dagiti laklakwan na. Saan to ang mapasamak dahi pagdandanagam? Sige, sapay lang kumaay. Sige, dito lang. Awan bro, urayan ka. Okay, bye. Bye. Big time dealer ni Mr. C apan nakabos mi. Lunawad-wad ti maila ko mi. Dakkel man nga ruden ti bingay mi ken Ronald. Nakarubuat ka na. Kunak na awan pa panamita. Tiyan mo kakit awan. Nga may mawag ni Brendo. Ada ka no kasi narak niya tao. Dayjay abarkadam tinangisungsungken ka itintakas nga arami. Sasawamanin ako nak. Saan mo abyangan Peter aramidan mi? Kat, agbayag kayo iti papanan nyo. Naskan ka di pa adamagam dayta? Ang mga numadandanagan at tumanen amarabian ka. Saan ka di nga imbagagkan ka? Nga awan rumbeng apagdanagam? Kinawan rumbeng apagdanagam. Urikat amok adakalan ti urnong ta. Takas makitak. Awan mat ti adu unay apaggasgastusam. Ni, papanandaman na Saan ko nga mo? Agdwa-dwaak. Ang dalakit di ba ng sabali ang nasumok ta? Ay, kaano nga ta makaamiris ti asawam. Awan sa nanan. Tawan matdanggan na asa o. Uray nga rod ni abalayan, nakunanaan na umamot na namang bagbaga. Asino ko mamot, isa na mauma. Tidakas, no urayan na pa'y amadidigra sa agnakam. Naimbaga, no dantupay kuntaway ng babawi. Kasanon awanan. Ay, naitanda. Ang sapay na ko ma. Tama kapag panunod tumatla ang nana. Kasi tinakunayon. Urayan na pa'y siguro nga tapakadidigraan. Sa makapanunod, itinasayaan. At datan dito yung sentro ti syudad, Ronald. Iti first class restaurant ti pagsisinarakan tayo. Ni, apeng iti publiko a lugar. Ijay lang ti pagsasaritaan tayo. Ngim ijay ton beach resort ni Mr. City pangyawatan na iti epektos. Sige. Kunak no iti public place ti pangyawatan na iti epektos. Naanad ni Mr. C. Pards. Nasayat nga rod no kasta. Ken amom kadian na pigsa ti kapet na iti may saan nga atong opisyal. Opisyal ti gobyerno, wano opisyal ti pulis. Jakam mo. Basta na nga atong opisyal. Saklatan ti agmaneho. Tamas kabisadok ti pangideliveran ta iti epektos, Ronald. Sige, sige. Nga makalibtak ka, mga namabulol ta. Ni, anya ti kahit mo asawan. At nakalukuan ti daduma. Nung nabayadan dan ti epektos, agawon damat lang timbayad da. Wan, ada kasta adamag.
Mabalin ako mamati agpakadwa kadagiti taan, Mr. C. Ayam sanan. Isupay ti bingay da. Ang bro, mas safety tamot no adda kadwata. No problem, bro. Adda paltugta. Sa bagay matkit diya. Aday ta. Asidagtan iti pagsisinarakan tayo iti bayar. Dakkel tinabingay mi kan Brento. Easy money. Saanan nga agregat. Dumagasak langan iti grocery. Ta siya kun ti ag grocery. Ken dumagasak maten iti appliances center. Ta siya klatan ti aggatang kadagiti kasapulan iti balay. Ta saan ko uray amapan aggatang ni Blessy. Numabalin. Saan akayat agastusan dagiti awat ko ken kuan a kwarta. Kalukwan. Masapol apadasan met ti pamilyak ti biyag a naging awa. Tasipod pa rigat latan tinagpasaran mi. Gapu iti kinarigat ti biyag. Amok pa yan, nanang. Madamot si Maron na nagsardan ka. Lugan mo ti asawab. Ano yan kaya tasawan ti delivery ban ti may isang appliances center? Saya nyo kung mga disag data rep. Kung data dakka na TV, ha? Nagkatang ti asawang ka dagiti alikaman yaw. Saan na kami na mauray ng aggatang kadagita, nanang? Saan kadagita ti makaparagsak kanya? Nagruna, no amok tupay matlaang at inaigatang kat nagtaod iti narukit awagas. Saan ka kadi amaragsakan? Ada pagbuyaan dagiti anak mo. Tadikat kakaasi da idi makibuybuya iti karuba. Eri ka pandapay ida iti tawa apag sirsiri panda. Maragsakan ako malaunay. No amok ang nagtaod itinadalos awagas tinaigatang kadagita. Ay na, Blessy. Nagadulakit din. No amom la kuma. Nga agkikinisiim dagiti kaaruba. Bibang da kuma. Isuda aya ti mangmangted iti pagbiag mo. Maikanda ka aya iti apoy mo dagita. Apal dalaang dagita. Manmano kalaang ngamin nga adda ditoy. Nang runa iti aldaw. Kan saan mo amalablabsan idang agoom mo. Ada tayo ti pagsasaritaan da. Saan mo nga ikaskaso ida? Kanrum bang amaragsakan ka? Tasanan akas idi ti kinarigat ti biag tayo kunakmanen. Saan ko nga mo? Ngam sika ti pagdandanaga. Sika ti kang runaan kada kami. Saan kiti ati kunam anagin awa abiyag. Akatukan mat ti biag mo. Uray anya apagbirukan. Narisgulat ta. Gad, anya manan ti rakit yo kan Brendo. Nanamnam ay manan ita. Kan saan una delikado? Anya dita? Ahente. Ahente nga. No ahente. Kasi kadakal ti awat mo kanyak. Siyempre. Dakkal ti komisyon mi no big time ti buyer mi. Anya ay hati ilaklako yo. Ahente iti agas. Anya pa iti kahit mo amamuan. Ado ti klase ti agas. Apakairamahanan ti may parit at droga. Anya? Ay na, anya lakit din to'y asawak aya. Umay ka man kit di. May iliwak kan ka. Anya? Kastangot ti bagat ko idi. Namidyag bayag kan magatang na amin na kayat na. Awanin masasauna. Barang kastantong agpaiso parts. Uwen pards. Bayam lang dita. Aywan gayam. Kaano manan nga da idil tayo? Urayan talang ti awag ni Mr. C. Ken urayak ti awag kanyak ni Mr. Pagulayan nga akin ko kwa itidwa adadakil aklaba kunak. Sige. Ado ngamin ti parokyano da big time businessman ken celebrity. Kasta ka di? Wen,
Good client na gajay. Awan ko man sa pulag na anak. Nasaliwanwanan ti biyag mi. Gaputamo, tinagtaunan amin dagitoy. Kabalik ta ti marikrik na. Danak kan butang nana. Anak ko, Ngamin, katukad ti panagres ko ti biyag ti asawag da ito'y akinaginawa nga ibagbagan. ay, day talaga. Anya ti sir-serbi dagito'y konakmanen. Nung ni Ronald ti mapukaw mi, nanang. Makita kat narigatan ang mabawing ti asawam itinasurot na adalan. Namimpinsada da sa bali tinaturong da. Agturungan iti gayong-gayong. Day talagunay ti pagladlading itaknan. Ay ayatag ni Ronald. Mapukaw kun samat lang. Ti saan nga umno apanawan. Awan sa bali ang mabalin tayong aramiden kadabalayan no diti agkararag. Ikararagan tayo lahangan na parang na makapanunot iti nasayaat. Uwan nana. Husto kayo. Day talahangan ti maudi ama aramidan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pakapaladingit a kinapudlaw. Ba nag-apulos ajak namnamaan a pagtungpalan ti amin a balayan. Husto ka, abalayan. Nasingput mo't idi ni Ronald. Awan makunakan kwa na. Ken, amo ka napatag unay ti pamilyana. Wen, saan agapota siya ti ama ni Ronald? Ang pudno tanako na mabalayan. Awan makunak iti anak ko. Naanos ken awanan bisyo. Kasta tinadlaw ko, bayat ti panagayan ayat da idi ka ni Blessy. Mas daawak langan, takadag iti napalabas, ininot ang nagbaliw. Aging ka nasumok na day tadakas nga aramid. Nagbalin a biktima tinapalabas ni Ronald. Kinarigat ang nagpasaranda. Rigat alinakam ti pamilya na itinapalabas. Nga isumat tinangiduron kenkwa na ang nagaramid iti dakas. Ano sa dino, ketlaklak amon itan ti pamilya na ti makunaan na ginawa a panagbiag. Wan, makunaan na ginawan ti biyag ta. Ngam ti dakas. Kasi tinakuna ni Blessy. Nagtaon mo't nga ron iti dakas sa wagas. Iso asaan na maragsaakan ti anak ko. Uwag, tasaan akas kadagiti daduma, a Diyos dati pirak. Kung naisam dagiti daduma iti na materyalan na paanag. Dahil tamot ti dayawag ken Blessy a balayan. Nanakman di anak mo. No sa bali lang ata, isuda pa'y ati mangdurog iti asawa da nga agaramid iti dakas. Ay, wala. Anda kasta abalayan. Isuda pa'y talaga ati magdurog iti asawa na, agaramit iti dakas. Basta dakkel ti mayawat da kwarta. Iso ama ko na nga awanan sa pulan da ita. Kompleto dan iti alikamen. Saan dan hardpesin. Nanamay dan. Mapadasan dan tinaginawa abiyag. Saan akas ide nga uray kasano ti panagagawa ni Ronald. Rigat lata ti adda a panagbiagda. Kat day tangarol tinangiduron kan ko ana. Anak baliw ti taray ti biyag na. Ayamahan yan. Ti saludsod ita. Anyamot nga ta ti agur uray agasat na. Gapo iti agda mga aramid na. Day ta ati saludsod. Nga may salang ti sumbat day ta. Agpulo. Dakas ti pagtungpalan na iti masungad nga altaw abalayan. Kamusta katwam si Kaplendo? Ni Ronald ti kaya asawan, Mr. C? Para ko na at mapagtal ka matlang. What boss? Saan kayo ngagdanag ken Ronald? Tanapayag matin ngagkadwa kami.
Sa ngalad lombag ang twadwa siyak. Nasaya to kasta. Ada plano kan para. Oh, anya mo dito plano yo, Mr. C. At kasapokan ka dapat na naglobo. Anya ti aramidin yo. Haha. Pasulwak aktit na eh. Oh, kasta ka di? War. Eso pagdalay balak nakal kata siya mo. Napintas, boss. Hahaha. Wan. Eso kaya siya kasalita. Mabalin, boss. Apan kayo les house. Olan ka si Jay. Awen, boss. Kano ka di? Etan. Untakam. Oma kayo eday. Apay sa kadak may daw kan mapolotan. Sige, boss. Awagak na rin ni Ronald. Sige. Ulayan kayo sa Jay. Ronald, naimbag ka na awagan ka, Pards. Apay ka ti parts. Ada ka di manan i-deliver ta siya po? Awan pa'y, ngam kayat ni Mr. si akaduan ka amapan iti resort na. Apay ka no? Adda ka no napatag na ibaganakin ka, Pards. Ita ka di? Wun, dagasin ka ditan. Sige. Agsukatak lang. O sige, Pards, bye. Nasaya at mat na panunot ni Mr. si Digasjay. Ti pagsuluan na ni Ronald. Papanan nyo kadimanan kan Brendo. Dagasanak ni Brendo. Papayaban na kami ni Mr. C. Mr. C? Wen, Sino? Mr. C? tibos mi. Amin la damagam. Iso tibo sa pangalalaan mi kadagiti ilakla kumi at droga. Hey, iso daytan ni Brendo. Sige, mapanak pa eh. Sige, aganad kayo. Ay, sa di naman nga kanti papananda. Saan akong ngagtalag no kadwa na taychay, Brento. Din sa Ronald J. Dinagasda. Wala nang dinagasmanan ni Brendo. Matanda ka naman ng itibalay ti Busta. Busta, ikay at masawain na trabaho ni Ronald. Mga opisinan. Saan ko nga mo, nanang? Nuubos na ko nam. Adang arot amo naan. May isang empleyado. Saan ko nga mo, nanang? Sa bahli ti pagawatak. Anya dita? Sa bahli ti atapag. Iti droga ng ibagbagana. Droga. Saan ka din agas ti kayo sa unday ta? Uwan, may parit nga agas, nanang. Shabu. Anya? Ay nom ka, Ronald. Agsalita tapay. Wan, boss. Ayan pala da blendo kan kakadwayo inom. Awan parikot, boss. At datad ko kan katlabaho. Si kalang agtiknay. Boss? Medyo dakal kata datoy. Kakotwa milyon. Anya? Si kakayat siyak mangiti label. Siyak lang, boss. Ha, awan pagdarakan si ka. Matalag tao na jay. Sige, boss. Takalitan siyak tangdan si ka. Kan sana mo da plendo kan kakadwayo datoy. No agdamagdakan ka. Awan pangibagbagaan si ka. Ibaga matalang nang ibaunan siyak ka. Wan, boss. Wan. Entong bekat. Agsabat tayo awag ko king kalokal. Hindi ito yawat ko epektos ha. Areglado, boss. Nalawag ka timot lang amin yung pagkakin ka. Kan laglagi pan si katulag. Ato ramo si ka may papang globo. San ka basta makalapsot. Nya. Ngam san si katanag. Nulakit dawan paglapsingan si ka. Pumaknang si ka ditoy, Lonald.
Pasensya ka na, Ronald. Sikang tinagmaneho, tani. Ulaw akon. No problem pare. Wen gayam. Anya ka diti imbagan ni boss kan ka. Awan mat kiti. May papanlang iti trabaho tayo. Tinamag na lang kanyak no kasano kapudno iti trabaho. Kat anya mati imbagan. Imbagat kan kwa na nga da pamilyak. Kat kasapulak ti trabaho. Day tala eh? Uwan parts. Basta saya atag kano lang ti trabaho. Awan parikot. Ada ka matan na kay. Wan. Nakainom kan samat. Wan, basit laang. Ni Brendo Sana na nakamaneho. Iswasyak lang ang tinag-drive. Ganin tulad ko di balayda. Itasaran ka? Nagpulutan kami matkit di ta nagpaparty iti kalding ni boss. Di, agita sarat, tamangan tado Sige. Sige. Kat dagiti anak mo. Pinaturog ko idan, ita inalpas da binuya jay karton apabuya. Tad apay klase na inton bigan. Sige, alaman nga rod. Agi dasar ka. Tamangan ta adwa. Naimas ang iturog ni Rona. Natal na ti panunod ko. No, ada iti si idong ni Rona. Ngam no rimaran. Agarin kanyak ibuta. Kasla makikitag. Abang kayon asumangpan. Winong may padamag anapalutan. Awan magkititim ako na. No panangipatag kanya iti pagsasarita. Takas iti ko na. Saan na kaya't nga agrigat kami may. Isong aramitan na dayto. Saan ahos ta? Diyos ko. Ikamak ko dayto'y kadakayo. Lawlawagan niyo ko pa. Ti panunot ti asawa. Hatuin ti kapem kan mamigat kan. Dagiti ubing. Naimas pailaan ti turog da. Madamdaman to na manganda. Manganta nga rodin. Wen. Rumarak gayam. Sa anak ngagbayag. Adala ang pagsaritaan mo ka ni boss. Iso agad ka kumaaka na yun. Wen, kastamat yar aramidak kat. Ulitak, Ronald. Awan ka-is-is kan amin nga aramidam. No at takas amapasamak kan ka. Saan nga mo ni Blessy? No anya dahito pag nakita. Uray ni Brendo. Kanda kiti kakadwami. Dua kami langkin ni boss. Ngam, apay nga tanga inlimod ni boss kada kiti kakadwak daytoy. Anya ti kayat na asawan. Wenno kayat na amapasamak. Hello, boss. Ronald. Kamusta pag na si ka? Arigladon, boss. Mapana ko ni tinagtulagan tayo pagkitaan tayo. Akot, Sige, ulayan siya si ka jay. Un, boss. Mapagdam naman talaga si ka, Ronald. Saan kumat akayat ang madadalti pa nagtalakyo kanyak, boss? Sige. Ay. Bye. Mapana ko na. Sigurado adakkel titad na kanyak. Tadakkel agatad ti balor tin deliver ko.
Bukbukudam sa amat yung tagtigtig na, Ronald. Oh, anya bukbukodan nga ibagbagang Brendo. Saan ka naglibak? Adda nang ibaunan kan ka ni Mr. C. Pudno, ngamawan pa kayo naigan iti trabaho tayo. Oh? Nga ta? Saan ka kadi mamati kanya? Ronald, saan ka nga agbidot ang mga underground kanya ka? Saan nakpengam mo? Oh, di agdamag ka ni boss. Tapno mapnag ka. No saan ka mamati kanya? Saanin anasken? Saan ko magustuhan ti panagduadom kanyak, Brendo? Pagbalbalin ng nak amang lilipot akadwa. Tumangsit kan sa amat yan, Pards. Saan? Ngam ibagbagak lang tiriknak. Laglagi pa, Ronald. Adun kinaitulong ko ken ka. Di na kumamat ulagan. Anya ti, napasama. Sipod si mangpot ka. Nakaululi mag ka. Awan. Awan na niya man na dito eh. Sigurado ka? Wen. Oh, dito eh. Idulin mo dito a clutch bag. Inayin mo kadagiti pinaidulin ko kan ka. Kwarta manan? Ingay ko. Anya ti kaya tasawon da ito eh. Sinubliham ka di manan ti sigod at trabaho. Insardeng minti karnaping. Kat, anya man nga rudan tinastrak mo. Drug dealer ko nakmet. Dealer, iti may parit at droga. Wen. Saan ko kumang ibaga dito kada kayo tatang? Diyos ko, nakarkaro man matan tinasumok ti anak yun. Ay, kanya ka din at talaga ti simsimrag iti panunot ni Ronald. Saan ko nga mo tatang? Talaga nagpakadagas sa asawa. Bayam, taumayak to ijay takasaritak tuman. Ay, anya nga talaga ti plano na itibiyag na aya. Amo tayo man. Ana ingat ita titurahi kontra kadagiti kastang aramin. Gaputa adu ti dadaelin na abiyag nang runa kadagiti agtutubo. Saan ko nga mo na anya ti aramida kon tatang? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.